संपूर्ण हेचु अबिदो वायरल हम लोग याचु नने हे लोग अमसा yang हम ला yang kana sei khai kita bangachu hemachala kona yang tu experience kana nei sa kan lu hecha tu ni ma ka ima icham yang pat macha kana ha gel se chang chun evangelist ka to kai jo chu Jammu a kong ki ne Jammu a kong ki ne so ta ga se adang athu genthei no ho tension emotional kiti wa chu ha sei da tang katin head di hi to a ko na hon na sei taw jai shri ram na sab ding he tia maon by force ai bo ati pathin thil gon jong in tin pathin min lidang dang ti ho na le ho mu te mi te ti ho na jo chu pathin plan hai yeng pathin plan chu ron chelo ठीक है जय श्री राम तीजु हिंदी हे हो तीजु लंगो से मोहे लो माइ थे अमो हो पथिन ने तीजु अमो मोबाइल एक को न सही बांग चु हुं वायरल tin hi lo wai lo hung ki the thang ti tiong chu essence a um nai sai lo he ka na ai la hi chulai ta chu pathin e ki hong pin khat me na hi chu Kili persecution itu tinggal, pathin Bible cang kay sama itu, di kay ma, yan adalah experience kami na. Itu Jai Shri Ram nasi din he anti itu ten Peter kaya, Bible Peter na. Kaya itu Peter tu kita comparison yang ketina jom itu na. Ay bang Bible aku na, persecution itu tinggal, Christian aku na dodan itu tinggal. Bible aku na experience kat study kat inde itu. Heja chu Peter hu kana gyal Peter in pakai chu masai ko na heja chu pathin heja over heja akon chu overcome ina cha akon chu ina idam ina sei sa apon na chu pathin hagau thin na to nai ke ma tha ai pu ti ko asai ani chan chu heji cha chu thil tam ta sei ding on jo chu kisay datang tin apin na itin ga pressure ibo na ho itin ga isay sa go na hichu 45 minutes sunga ai lo 30 minutes sunga 5 minutes ham video hin hichu masang pe hichu masang 30 minutes ho masang thu eta na hichu masang chu na sa ta pressure on na na sa ta question ho ma na hichu chu minute khat minute ni mobile हम की लाभ हो चुका ठीक है बैठ इधर अभी मत आना मैं तेरे को बोल रहा हूँ बोल जय श्री राम बोल जय श्री राम बोलेगा नहीं ना बोलेगा बोल जय श्री राम उधर गया ले आओ इधर आओ इधर इधर बोल इधर बोल जय श्री राम बोल जय श्री राम बस सारे बोलो तो लुके जय श्री राम बोल जय श्री राम बोल जय श्री राम बोल जय श्री राम बोल साले बोल बोल जय श्री राम मैं जन्म से मेरे पापा मेरा मामी जय श्री राम बोल बोला जय श्री राम बोल नहीं बोलेगा मतलब तू पक्का है ना मैं पापा हाँ मैं पापा मामी तू इधर क्या करने आया ये बता पहले तुझे किसने बुलाया हाँ किसने बुलाया तुझे इधर वो किसने बुलाया तुझे इधर नाम बता उधर क्या मुड़ा हो इधर आ बोला तूने जय श्री राम बोल जय श्री राम बोल जय श्री राम बोल बोल नहीं बोलेगा ना तो तू इनको आके कन्वर्ट करवा रहा है बोला कि मैं कुछ नहीं मैं आने से तेरे आने से पहले वो प्रभु को मानते हैं तो जय श्री राम वो प्रभु नहीं है एक मिनट सर वो प्रभु नहीं है बोल जय श्री राम बोल पहले बोल बोल जय श्री राम